Waniaje kaka? Safi vipi ndugu yangu? Fresh. Safi. Kaka unajua ndugu bwana. Ndugu achana nao hapo, tunacheka kukatalia ndugu, so watu ndugu. Ndugu achana nao. Yaani wewe bado unazungumzia ndugu katika dunia hii. Ndugu hawezi kusaidia chochote. Ndugu wewe pesa sisi moja, ndugu anaweza kukuua, ndugu anaweza kufanya chochote, ndugu anaweza akakunyima hata kazi. Ishi na watu baki tu, watu ambao hawakujui ndio watu wanaokusaidia, lakini hawa ndugu wa nini? Ndugu hana msaada wowote. Ndugu anakutupa unaona, ndugu anakupeleka nchi kavu kwenye mambo unaona. Ndugu nao watu. Ndugu so ndugu achana nao. Yaani sasa hivi hata ukipata mchongo, ndugu usimshirikishe kwa chochote, ndugu ndo anakuloga, ndugu anakuharibia ndoto. Ndugu nao watu. Unamaanisha kwamba ndugu ni watu wabaya? Ndugu watu wabaya sana, ndugu. Ngoja nikupe siri moja. Mtu anakuja kukusaidia ni mtu baki tu from nowhere huko ndo anakuja kukusaidia wewe. Lakini hawa ndugu anaweza kuona unakufa hivi, ndugu atakuhitaji wewe anapokuwa na shida, lakini ukiwa na shida, ndugu sio ndugu tena. Sasa kaka, nashukuru sana kwa ushauri huo. Maana hapa nilikuwa na milioni 2 kidogo, nilikuwa nataka nikukabidhi hapa afanye mchongo. Ila kwa sababu umenishauri kwamba ndugu hawana issue yoyote, unaweza nikakupa milioni 2 baadaye usije ukanishukuru. Sasa sikiliza, kaa kwanza. Manake sikiliza sasa. Hao ndugu wengine sio mimi. Mimi ni ndugu ambaye hiyo milioni 2 ungeleta. Ndugu si watu wabaya. Na wewe si ndugu yangu. Ni ndugu yangu. Sasa mimi siwezi nikakukabidhi pesa, unaweza usije kunishukuru baadaye au ukafanya. Sasa kaka, hapo mimi nilikuwa nakwambia ndugu wengine, sio mimi. Wewe si ndugu yangu. Na umesema ndugu ni watu wabaya. Ndugu watu wabaya wengine sio mimi kaka. Kugeuka. Wewe wengine. Wewe tayari ushakuwa ni ndugu yangu, kwa hiyo mimi ni ndugu yangu, acha nikampe mtu baki.